Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। काँग्रेसीन शेतकऱ्यांचे आंदोलन लावून धरिल्ले म्हूण काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल म्हणटा। शेतकऱ्यांक खूप त्रास जाला, प्रधानमंत्र्यांक माफी मागची। Prime Minister should apologize. In his public Man Ki Baat, he had said that these farm laws, publicly, that the farm laws were right. He said it was in the interest of the country. Now he's backtracked. What about the withdrawal of all the FIRs vis-a-vis burning of stubble, farmers and other FIRs? काँग्रेसीन खंय 12 तालुक्यांनी आंदोलन केल्ले, पण काँग्रेस पार्टी सदांच शेतकऱ्याबरोबर रावले आणि शेतकऱ्यांच्या या बऱ्या खातीर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांक सहभाग दिलो। काँग्रेस पार्टीन 12 तालुक्यांनी आंदोलन केले। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।